those days na me ton broni wa na me du Kumasi a na Kumasi fo sere me na say mfuturo ofiri wura mu ho no waba na be for mo bibia akwaba eba platform is make sure say ya no me notification bell no subscribe so no share ma obibia so onye said the bear next time the video tomorrow be some me ba be ka Kofi Adomah woni wasem the video be a circulate your system ni na me be say me kan wasem kakra sometimes I na wonti ni panim bi asekra so penity say penimfo anasa penity say Kofi Adomah woni e kan asem asa asem aba na wontimi nyi ba bia ogina na aso de nwan so koka say me ba Kumasi na ASANTEFO sere me se me kabunu nti yesi me firi nwuram na aba asemwe pa ohwa asemwe pa wan na be ebia na no obekasa asemwe a kire Kumasi sometimes ebi wonu ma asem ye huhu so asem aba na so obegina ba bia no ogina ba bia ogina video bi amba be ya kire o de hwe ba be yi video na kire o de wa hwe video eti nsem a o ka say na me bedru ye ne yesre me ASANTEFO no oba na o kabuna omosrew da bay so mu ebi wonu ma uyi ba bi ogina asa o de nwan o de onwe hwe sa video ne nemra because truth be told say brekumfo those days na me ton broni wa na me du Kumasi a na Kumasi fo sere me na say mfuturo ofiri wura mu ho no waba na be so mu na o me be buy no mu sire me ja mo hwe full video no by said o si ka asem won sometimes o dwene wa ya won ti ase so na o mu sire o de mami ja won na mu hwe full video no wi a na o de comment am me wase o me da ase because truth be told say brekumfo those days na me ton broni wa na me du Kumasi a na Kumasi fo sere me na say mfuturo ofiri wura mu ho no waba na be because me pa na me ka bono so now out of sa the esi yegidegidi ASANTEFO be hu say truly if brekumfo ya ASANTEFO a na if that is how it is then omo nsire brekumfo bio because oye brekumi no akwa asante ne yesere wa it means onya asante ni